ya da ho abusua yenka se nra na wo fa ni we ana na de nyame wo fa no enti ya dan abusua ne da ho misunderstanding na aba enti nananom tre se yenkia na yenko kansam no ofie na Friday yemfa mu ayemra ho enti se wo fa so eba me ana me hu wo fe mafono ha enti misra mo mama lusu we are still mode year to a year so mo tre se me ne me wo fa no yenkia se ye kansam no nti o mo se yenko ne ko kana ofie anya nne no ana ya kansam yenka hwe enti ne mi gina na mi gina let's see December mention say Dady na ma so see December eti do bia ba ti bia ebosire Abusia ene yekopie mu ewo manhia enam entam kese aye maame akosia bempomanda de Lumba sister whatever ye edeto ne nwa bema no na mu no enso na ne abusia yekowie achi ne hu se emfiano bi ene nam social media no so ene aye he agentre ha ya ga na fo nyina eche se we dey share Abusuapenin no ene na abusuafo no wofa asenom no wo nyina aka bom na wo kwohye wo manhia ne henfo no aka asam no ama asumdwe aba enu ti say December de ene ya yekopam ntoma yekopam ya yekopem pabo yekope ya yekopem spectacles bi de sie ne yakotwisuloku ewo Dady Lumba ye na sene nyina ye nyina ye kwa kope fi se de abrewa ayipuma kwemu on the 6th of December no eye no beba so na abusia wa wo fa asa adwene bia no mesere se ubetieti break no atwen ase fi se Dady Lumba sister no kire se ne ehu wo media no so no pay ya etwagu amfiano no etwagu nyina no eye korokro de John abufuo edaso na komato yem bia mind eye no enya ade se beba so ne abaso china abusia mama akwa abade aba too much gs mesro se o first time nya we me subscribers no say ya kai say o de be o no be ka ho sa no upload ni so mo ape pro na phone number won kai we no say na ensem no ni nyina esiti ene ye de ni kopie mu ewo manhia nte ne se wo hwe videos ya etwagu ya eno eye ne course bi ewo manhia ho edom ne emanfo a edwitwi ene trada kopie mu ewo manhia pede hunufo ya ekope bi ahwa be hu na ya ba be ka mo ate ni nyina na etwagu ewo media no eso no na abusia ensemi nyina etwagu wie na fei yehu se Abusuapenin ene enwo faase a wono na agi asam no agina mu yie pa wo kire se se autopsy no enko so ya enya ade a eyiyo no ebeba so na so kra mo ko kantam kese e wo court dan ho no eno ena ekokoshe na hu se ne sa brede Abusuapenin efe ne wo faase ne ano ntene asumdwe ne bibia ba na so abusia se me no e ka se video a ye maame akosia bempoma aye any interviews a wa grant no wo kire se enya ade se eye no ebeba so ene abaso china na ne na momonten so aga na fo hu ya na mo fra mo se o Abusuapenin edi nkunim na sa brede bibia e kire se wono na wodi kan ahemfo no edi go ahead no ama no se won konko ye yin ma me no kire se entisa wo se no kure bia enim na wo kire se ahemfo no nsam a wo mo kan ye no ene se wo mo nkofie na wo mo ne Abusuapenin no nkotena se na wo mo nsiesie asam no nkoka na efiada wo mo asan aba na so wo hene kan se ye no nkire se Abusuapenin edi nkunim enti wono de o se bebi a wo gina no ehwa na ogina won tintasi otu from sebe na won sai emfa na teshema emfa se Abusuapenin no amma kwan amma autopsy report na wose wo munsaka na wo hu adekode pot ye agida de Lumba enkwa de free ni nsam de ene Abusua wo kire se eyiyo no emma so ne na baso china ena ya shai me wo fa won sem kan enti ne koshia onananom eso asem no omode year to a year so mo kire se me wo fa no yenkia se ye kan asem no nti omo se yenko ne ko kana ofie anya nne no ana ya kan asem yenka hwe enti ne mi gina na mi gina na emom tel se me kwa ko hu me wo fa e wo fie na fe ye di year to a year ti omo se die o ebesi no yensan fa emu aye ne mra Friday me wo se fianu bi akoso enfianu na ense edisa misconception na abaiba ni say supporters munya botre bloggers ya munya botre na tre say yanko minchia me wofa ya da ho abusua yanka say nra na wofa ni we ana na de nya me wofa no enti ya dan abusua ne da ho misunderstanding na aba enti nananom tre say yanchia na yanko kansam no ofie na Friday yemfa mu ayemra ho enti se wo fan so eba me
ana me hu wo fe mafono ha enti me sra mo mama lusu we are still ese of a fe wa no ubotu yesirie bi ni ade enya se na nipa bebre wa around almost so enemies wontimi muna da bia o wow nipa de wontimi muna da bia enti na omo mpa ye na nia ye hwehwe no awrade nyama ye sa na bibi mfa ye na autopsy na nia keka ho de NSS baso send a criminal investigation enti ya baba so enti owo me na chese sa brain mentia no omo support December na ye ni baba so mentia kan wa sense December ye ni baba so me pa show Dady okay na se December mentia ka se Dady Dady ye na ma so December Dady eti do bia be ti bia e bosi mu ka obi a enti ni say etime kan na etime kan asem no before 6 no dia ene sentiase so ya adwuma betimi aba da sentiase ne nya adwuma na de me hwehwe no makoma nto we ye ma eti mentia mo bibia anto mentia po bibi to go ahene atena se ahemfo akese atena se beda na o mabo asem to enti owo me ena ankasa no so wo sai ena wo de ball Abusuapenin ko fi usu me offer enti so ka mama we dey fache o say tie na we expect me offer enti no misunderstanding fa etam na amoso enti no wenti mi na entam kese na sre otunfo but me offer say on famoso enti o sre yes yeah that means open couple say be couple offer you me afa ba kuslo enti wa mfa ya wo mama the padodo na twen sanka Dady Lumba betimi akọ ne klechi fefefe but sisia no o ma yati ase se nkabom anase dia wo hwehwe ne entimi anwie pe ya eyie no entimi nkoso tie na wo pese anka omutimi ye na bibia timi koso pepepe se na be ya yebetimi afa ya ntuma pefe o Ghana yenyanya conclusion just yenyanya afei abusua na enya asem abusua na enya yiye ntimi hia ho bia ho asem ne mabusua me wo fa no no ye me maame no no yehia because ye si fie ho akọ ni hia sa ho committee bia obeba bedidi atem wabra me nua wo ayesese nipa chechire me were no ni ebesa bedidi matem na ndie me hia na mom enkabo mu de ye hia say ye betimi amachas akọ rume asobi eti na committee no mo ti ya no be wa tu se na mepa oh na se committee bia ni o committee o be ya medai mama o ka se nyemu kire se enyama mienu na wo hwehwe wuo no mu ene committee na mo ti no yeah the purpose for was so be so chance wuo no mu na me to be fan to get here that was ana mama ma chose timisre madofo nyina o makoma nto o yam yo asemba ni esiesie asa ya hage autopsy no so private and any abro person we autopsy no ye wo bia ye wo kasa bi o se oh sir me na me asem na boy ana me wo fase won't me fanta mo so on person ne me be Abusuapenin went me abata na mo na se ma on person ne me be twema so on person esiesie ma dia people are so far yes say see any autopsy but by this time they are so was a fridge people can say some yeah the bit na so I autopsy no e bia o ma yin free e na eno no se ba le sa se mu po na mo kwa ko na mo ka say e bia na nsu na sa bia mu hia no hintimi nya mo police investigation there at na point preparation there enti ano de anya me madwuma enti no yawa no we dey mesra gina me mama akoso abrempoma ani Faustina Kuswa na mu na me nuano mo nketo mo gina machi se asam ne kwa de yenya mba so woni ka no ani se de ye besi aka nafa yenya kwa nka no mpanimfo anim na de nananom sra ye de ka kire ye Abusuapenin ne se onhwe se dibem no ode be mani nua ne wo fa ase fa na monto na otu ye no
na bibia be ye pepepe enti mfiano no ye just make can say as a gesture to show say we consider say o say bibia fa na kwan so say ye pepepe ena kasa mo wura wona kasa no eye subo be na ye maame akosua bempama e de bo abusuapanyin a enam so ma ne kantam kese gu ni so subo a o de bo ye fan say ye abusuapan de e yade a waka dada yeah, because of say ye hwehwemu ehu said ye ekwan ye fa so ye wo fa no o free mu enti sana etie but mesre naija madani so ma menu aketo ye dare no no nso enchiremu ni said ye be ye no ono nso ato aso okay wadaroma to we dey medam ase pa Derry Zabusia ene gala for ye wasem bone po ye wa twen yim ye twen se ensem no efieda won besan akwakohie mu e wo manhia ne bepie fima babia no ye mama so emu wo ho ansa na efieda no ebeso no message so beja wo comment e wo comment section ho e de ama me na fe all the social media handles no ko ha e too much gh o subscribe like ya share na afofo so enye bia hwe midin e the dark code